Kwa nini wadada wanaishi na waume wengi? Kwenye bikuwe fidele oye. Pia abonete pumuzika. Ramona latra mbio kwe. Bengara na maneno hapa tobo. Nianje maliza. Imekuwa saa ngapi kuma Mondre no kule? 16h. 13h mko mabongo. Esko ni kweli? Dada wanaishi na waume wengi. La infidelite pole pole. Mushindo na mregenyo ya. Kuko mwanamke wenye amo niko capable kusha tana wanaume de 30. Na wakasema walonje le bras, alonje le bras, alonje le bras, alonje le bras. Watafika wapi? Watafika kuepo. Na wiko na kati hivi makolosho. Wakasema wapande mgari. Haye mama mabisi zikombezi zinaweza yale. Acha nikwambie kweli kuko hatari kubwa ya kukua infidel. Hatari ya infidelite. Kitu yenyewe naweza kuambia ni kitu moja. Kama tulibaletea tena kusema hatari ya mume wa moki. Niko hapa. Papie lizidunga. Kwa nini wadada wanaishi na waume wengi? Juu ya nini? Kitu ya kwanza, mtu kukua infidele nilikwambia kwanza na haikukua kupenda yake. Mtu kufika kwa hatua anakuwa infidel na ikukua kupenda, ilifo mnaelewa. Unaweza kuwa infidele kufatana na wenye ulipataka ama wenye ulipitia. Unapaswa kuwa infidele kufatana na wenye unapitia kwa sasa wewe. Kitu ya kwanza, kwa ya kwanza, wanawake mengi wamekuwa infidele juu kutafuta pesa. Ile ni kitu ya kwanza. Kweli bongo? Okay, sawa. Wako natafuta pesa, hana mbaya. Huko wanawake wenyewe kwa msoko huko. Maka ye lengo yake ni kutafuta tu franga. Haiko naishi na mwanaume juu kumpenda upendo wa kweli. Hapana. Unaishi na mtu juu kumtafuta kwa quelque chose. Parce que hauna uko na mikono mbili, miguu mbili, unaongeaka me unakuwa najifanya saa mkimbizi mwivu wa kuombaomba mshepu. Kasemaka garso wako chukie ukwake na ile bitide ya kukua na ombaomba. Garso franchement je t'assure atakuchukia huyo na hata kushimia hata kidogo. Igwe kalesoe wanakupatia, igwe viatwe wanakupatia. Ne babako muzazi ubiene kakako. Leo kama uko na ile bitide ya mtu kukua na kuombaomba, uko naishi na mtu kukua na kuombaomba, kitu wenyewe mimi naweza kuambia kuona mwanagea aende ambia babake. Si nimebaonesha hapa gisi panaombaka. Meya kusikwe mara moja kazi kukua na ombaomba. Inakuwa kawaida. Unaomba leo na kesho na kesho na kesho na kesho hali za mika meme. Na si wanaume tuko watu wenye tunachokaka sana. Na juu pate kitu ni juu litafuta. Kitu ya kufata, kitu ya kufata, kitu yenye nataka wanawake mingi wanakuwa infidele. Pepo ya washirati na ya kizazi unazikokotea. Pepo ya washirati we peke peke, infidelite ya peke peke itakuletea pepo ya washirati we peke peke ndio mwenyewe ulizikokotea nayo. Nikwambie kweli,
ni wewe peke peke juli zikokotie ile pepo ya washirati. Eske mnanifuata? Na ya kizazi. Aye Mungu waba fidelite conséquence ya kukuwa infidèle. Kitu ya tatu. Okay. Yenye nataka wanamuke mingi wanakuwa infidèle. Nini? Moto mingi. Trop sexy. Kukuwa sexy nye banamuke kulaga enu ya mbaya. Unaenda fika kuhatua ya kwenda kuona watu mingi paske uko na moto mingi pengine. Donc haurizikake na mwanaume mmoja. Hawezake kurizika na mwanaume mmoja. Mungu akubariki sana. Wabwana wale. Kitu ya kufata. Senge, 4. Wanamuke mingi, tegenisia ila surdine ikuwe chini kidogo. Wanamuke mingi wamefika kuhatua ya kukua infidèle ya kutafuta mnyumba chini na yulu. Kweli bongo? Sasa unaonaka nimeeneza miaka 45 ningali kwetu. Mimi nandaishi na wanaume hata senge ama witi. Takuwa na pima mwale wote. Mwenye atafanya. Mwenye atanioa. Ukisema mwenye atanioaka, mimi nachaka na wale wote wengine. Eske mnanifuata? Unaweza kuwa infidèle juu ya vitu wenyewe unapitia. Na vile vitu wenyewe unapitia c'est parce que ushakakosa bwana mwenye anakuoa. Tabia mwanamke ndio unamuoa. Acha nikwambie kweli, dadangu wewe mwenyewe unanifuata na kunisikiliza vyema. Leo kama uko na bitide haumalizake 2 jours kama hawaya kutongoza, usiwaze kama uko mrembo kupubeli. Nyama ya kuhoza njoo na kuweka kwa mabainji mimi. Amen. Kweli bongo. Kwenye bainji tasikia odeur, njoo kwenye itaenda. Yosa unafikaka unapita munjia ushapiga musikilisti useme hapa make mimi natande wanaume. Ni normale utavatande, c'est vrai haiko mbaya. Me watakukamata wanakuacha. Ni nani ndio mwenye anaweza penda mulale na wamwache? Ni nani? Hakuna. Kila mtu anapendaka droitire ikue mu relation yake. Na nikambiaka venye ni wanaume seminari yenye lipitaka ya letransi. Ikabambiaka niseme huko vitu vyenye vinasababishaka wanamuke wanakatalia mamuli zao kwa wanaume. Eske unajua kama njoo vya wapi? Eske unajua? Niongee? Nye wanamuke mutalite mwenye kama mimi nasema bongo ama kama mimi naongea kweli. Na nikasema bongo, muko na droit ya kunyembea mseme Enoke unadanganya kwa ile poe. Wanamuke mutalite mwenye. Malgré nye bagarso mutaitika. Me wanamuke batalite mwenye. Kitu yenye nasababishaka sana banamuke wanakatalia mwili zao. Atenda rezone na kuchunguza, je, baada ya kukamatana naye eske hata niacha? Wadada kweli bongo? Donge unaendaka rezone unakamatana na mtu na maduti. Mwanamuke kusala fika kwa tu anakamatana na weye mwanamuke. C'est parce que ilikuwa upendo, niwaambie kweli. Hapa wanamuke hata wavicheke makili hapo. Mesi wanaume ndio chanzo ya kuingiza makichwa za wanamuke juu kwa exit. Na alikuwa kama kichwa papa. Juu wakati nendaka kukubalia seme sherehe, mimi nakupatia wewe ndio wangu, hakuna mwingine. Mimi nakupatia paske mimi nakupenda, mimi nakutimizia besoin yenyewe unalaga.
Me imagine mtu yangu kato kana kulala kana choka. Kakisha maliza kasema ko embwa wewe hata ukudue impwa nyangarakata. Tena bagarso anajikazaka kupembeleze mufaso zote. Jeri pardon wakati nye tutamaliza mwana na kuoa. Acha niwaambie kweli, mugarso yeye iko capable kudepase chenye ni kila kitu juu ya sex. Tamaa ya mwanaume iko moto sana. Kama tuwe tosha ile mbegu na haya riziki. Alors garso iko capable ya kudepase kila kitu yenye kuna besoin. Ikuwe gari inatauzisha tu au moins na umelipatia sentiment ya quelques minutes. Mais wakati utamaliza ukamatana naye tena una regret. Huko bagarso benye make yeye wakati yenye iko naomba mwili ya mwanamke mugarso tunatoshaka na machozi. Hamuwaonake huko. Pardon sana Jeri pardon basa niambia kopetala mbona na kufa. Ona mtu tu iko najipembeleza pole pole kwa yeye ana profite tu jua kuregeze uregee. Sasa utakuwa excité na kulala. Wakati anamaliza kukulala na kuacha. Mwanamke mimi naongea bongo kweli. Sini kitu wenyewe mna regret yaka sana. Mtu anakulala umeshimia mwili yako sasa katalia kila mtu. Unapenda mtu sana. Nikisha maliza sema uko makete wewe, nilikuwa napenda nikukamata wewe, pua wewe. Hizo tena mimi ndio wanaanza nitukana jua nini. Na nilisikilia mtu huruma puruku. Kwa ulisikilia katu huruma utaka katakofa acha tu nikarizishe tu. Alors kitu ya pili, yenye inachaka wanamuke wanakatalia mwili yabo. Iko sapo ya kwanza yenye nimetoka ongea hapa. Si wadada mingi wiko hapa kubuni, washaka wabebesha mamimba, wabwana washaka kimbia. Nana danganya. Mtu anakotoreka kama tu paka na katikia basi anakimbia. Kitu ya kufuata. Kitu ya pili wadada mtanitemoni. Ni videtu. Utenda raisonner, je, baada ya kumpatia mwili yangu eske kweli hata nitangaza? Kweli bongo? Ba garçon watu wenye wana secret. Mesi hapa taka musika mwenyewe anajitangaza seme ha leo garçon shaka matana nalwe msiseme kitu hata ni nani? Nyemu unaonaka kuprononcer kitakuwa kilo sana. Meva garçon awa bachomane kwanza wataksimene niye Onaka washa jepanga pale kumstari wiko na takli. Washa tena miguu hapo pale kwa moto. Unapitaka tu pa na gamini yako pa. Unaonesha majone. Wakati watakuona unapita. Watakuona kweli. Wa kwanza c'est vrai kama alikuwa kashaka matana na wewe. Atajesenga. C'est vrai ni shaka kamatana naye. Mimi na obligé niambiwa pembeni yani. So una lulu shere lulu wapita lule. Ni saludame. Ai daire lukwa kongolo hapa kudandina. Na kweli tu wakenda ngalia wanakutosha tu grango luiko hapo likalamu mzumari. Nikwambie kiukweli bagarso biko mbaya kwa ile kitu. Ingalikuwa wakati yenyewe tunabebesha kama mimba wanamuke tunarizika nabo. Franchement nikwambie kweli tendo la ndoa kombe wa kuandika kwa Biblia kukamatana avant mariage ni zambi. Normalement wangeandika kama kukamatana avant mariage haiko zambi, pese haiko, mkamatane tu. Mais problème nye ba jeune na mimi na neko wako tushakamata mkawaida. Mimi hapa ni bwana kwa shaste. Atinyo. Bon alors twende pole pole. Bangalisemaka wakati yenye mtu anamaliza kukamatana
anaonta kukapuka rouge. Hiyo Mungu kumbe watu hapa viko rouge Mungu na kumbe watu washaokoka. Donc ambude kuna maliza ukamatana mopa unakuwa kwa gralo matra hapa hivi. Kumbe watu kwa reko mimi matre huko. Paske munayua ke wakati mtu atamaliza ukamatana kitu haitakuwa. Njo maana alors kitu yenye mimi niza kuambia ni kitu moja. Valeri ya mwanamke na ukapendaka ujipatie valeri ni wakati yenyewe unaheshimia mwili yako, sikuwa ni changanya kubatu yote. Ulikosa za masomo garson anasema ndakupatia $50 tukamatani. Isiache unalibere mwili yako juu ya $50. Je kaze s'il vous plaît kwa mtu mwenye utajikazaka kuendelea kukua na iPhone hii. Nanja iPhone. Niko naniita sana. Ujikazake ukwake mtu mwenye utakuwa napatia mwili yako valer kila wakati na kila siku. Wakati yenyewe ile tamaa inataka kuangukia. C'est pourquoi kwa unaka wanamke wenyewe kuna moto ya mingi. Anakika zikuta mwanaume mwenyewe niko naishi naye malgré tunakamatanaka naye mesirizike naye kimwili. Ilifo ni kuna mwingine mwanaume. C'est pourquoi infidelity imewapeleka mpaka kule. Kitu ya kufata sisi nilikuwa si hata hizi poe deception nilipataka deception. Mtu kukua fidele anapeka kuwa vraiment kuishi na mie peke. Nilipataka mtu mwenye ananidecevoir na niko hapa niko na deception. Mimi nafuata kuwa mara mwana wengine. Est-ce que mnanielewa? Na nipo ya kwanza nyinyi nilitia pale iko wakati nyinyi unakiazi kuta ushakuwa desi. Unakiazi kuta ushakuwa desi. Wanamke mingi juu ya roho mbaya. Iko na magonjwa pale. Mimi anakuwa obligé ile magonjwa aitie kwa watu yote. Aitie kwa wanaume wote. Donc we garsuka kuya useme we garsuka sema tukamatana. Na kweli mtakamatana mkishamaliza kukamatana deja sida kivu unampatia. Magonjwa kufuata njoo wapi? Yenyewe na mke wa mingi wanakuwa nayo. Ya kufuata ne sida na nini? Na kanser. Inabakilia hamu ya juaka. Ukakuwaka na ile ya BT yenye ni relation sexuelle. Inga kukamatana yenye ni kukamatana malgré mshakamata mukazi. Unaweza kamatana mikoshi yenye iko kule mwanamke. Hata nikwambie kweli lazima itakubatukira kwa wewe bwana. C'est pourquoi wanasemaka kila mtu mwenye shakamatana shakalunga. Nikusema ushakalunga parce que kuchanga mwili unachanga vitu vyenyewe ni vibaya na vyenyewe ni vizuri. Donc kama ulikuwa kwa laana ya kwenu tati yako alikuwa kasha kulaani vile vinabatukira desha kumbwana. So hata kama uko bwana sokulu wako alikuwa kulaani vile vinabatukira desha kule mbibi. C'est pas vrai. C'est pourquoi kitu ya kufuata ya sisi adolescence imeacha wanamke mingi wanakuwa infidele kujiwazia urembo na mko warembo washenzi. Unapenda kujipandisha na mkartike wenjo wewe hata kama na yako wenjo wewe. Huko wanamke wakuzisikia. Maki anapendaka ashushe kila mtu wa mkartie yake. Mimi nadanganya kweli. Anapendaka ashushe kila mtu wa mkartie. Bon, c'est vrai Mungu alikubarikiaka na molea bien majonea bien. Bon, Mungu alikubarikiaka na iziba moya kushimama. Mungu alikubarikiaka na mapwale. Mungu akakubarikia sijue na dantina. Mungu akakubarikia na nini? Unapendaka uoneshe kila mtu combien de fois que uko mrembo.
wakati yenye mimi naonaka wa kujisikia mimi na raisonner kui mwili mimi na regrette sana. Nilikuwa na mrafiki yangu moya, alikuwa kama mtu mwenye, alikuwa kama mshoferi, na ni historia yenyewe surtout iliendaka kwa WhatsApp. Alikuwa kama mtu mwenye alikuwa anajiwazia naye sana keenjo yeye kuba bibi, aseme vraiment nguvu ya kianaume nayo iko nayo. Kasema haina mbaya kama unajikutaka na kujonesha combien de fois que wewe ndio wewe kuba bibi, ilifuna yua ke mwisho yako kukaribia fika. Hata nikwambie garçon, yeye wakati yenye tu mimi naonanaka naye maongezi yake yote inakuwa tu ni sex. Garçon akaowaka, wakati yenye aliowaka mwanamke akumbi alikuwa kana wengine wenye saka promettre kia taoa. Mnaona? Wagarsoni wabie secret moyo. Leo kama uko fidele, usikuwake na ile bitidi ya kukuwa napatia wanamke mapromese kia utawawaka. Haiko mzuri. Ni kusema ukamwambia ke utamuwaka hata kusahawaka hata na siku moja. Na tajikaza kutimizie kila kitu yenye kunayo bezwe. Tuko nafatana. Ndio maana acha nikwambie kweli, wale wenye walikuwa kashaka promettre kia tawaka, c'est vrai akakuya au mwingine. Acha nikwambie kweli, mtu wa watu hakukuwa kana gonjwa kuona sikia kitu, ulikuchaka. Garso watu washaje kufia mkitana. Pe asonama. Alikuwa rafiki yangu tulikuwa tunafuatana naye sana. Nilimwambiaka niseme no gra, wewe wenyewe unajifanyisha. Kweli ni kweli. Na kuko siku vile wenyewe uko naonesha kuwaza kama hawatakubanaka. Kwa siku watakubanaka utapemka kuna regret. Pia soname garso watu washamuze inanenjwe inaisha na nakufa. Jua sex tu. Na kudanganya banamuke infidelite. Banamuke ndio balozi wa kwanza kudunia. Kama mjue. Aba. Tuko mwanamuke ukasema useme hapa tu mimi napenda nikuwe mlozi nivine. Ukaenda usiku tu unatosha manguo unavina tu. Numekuwa mlozi. Utaanza wararana tu. Ulozi wa mwanaume kusala bana. Sijui kama na nini. Wanasemaka kulani ya mke kulu ni ya pale pale kushinda amusha kulu. Papa kweli bongo. Alors, kujuazia ndio imeacha na misababisha wanamke mingi wanakuwa infidel. Kitu ya seti, kukosewa, être déclassé na wazazi. Kukosewa imesababisha wanamke mingi wanafika kwa hatua acha nikuwe infidel parce que nimekosewa, parce que sina kitu, sina chochote. Omwe nikuwe na garso wa mingi, wanaume wa mingi wenye watakuwa kana nitimizia kubezwe zenye mimi nalaga. Zile ni po zenye zinasababisha wanaume mingi wanakuwa infidel, ama wanamke mingi wanakuwa infidel.